Gilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru timhaka ta ka Gaza a ti heli xikokola xa Mzana tivisa leswaku ri se hi yena minijere ya xiyimbeleri paparila ntikulu wa N'wachapo naswona i minijere ya vumune hi ta tsundzuka leswaku ri minijere yo sungula ku vile ka stylist ivi ku ta minijere Philani ivi wa vunharhu ku ta Ntsako Maluleke sweswiwani se ku nghene xikokola xa Mzana hi ta tsundzuka leswaku ri paparila na minijere ya vona Ntsako vuxaka byi tikomba nga ku sa byi ri ku tsekatsekini se xikokola xa Mzana u tivisa leswaku ri yena se u ta teka xinhongana xi yisa emahlweni xana kona swi ta lunga ke hi ku hi ta tsundzuka leswaku ri eka timinijere hinkwato leti nga suka eka tona paparilani a yi chayanga kahle xana swi ta lunga eka xikokola xa Mzana ke hi lowu nkandziyiso wa kona. Avuxeni ka Gaza lava vulavulaka lawani i xikokola xa Mzana vanhu vo tala va n'wi tiva so la ku addressa swin'wana lawani ku sukisela namuntlha manager ya paparilani i xikokola xa Mzana ku nga mina ni manager part 4 ku sukisela namuntlha ni swi addressela ka munhu un'wana na un'wana ta swi tiva ku ri manager paparilani i xikokola xa Mzana sukisela namuntlha so guys kombela paparilani mi va buka swinene mi nga ze mi chava n'wina mi lava ku paparilani ma va kuma ka xikokola xa Mzana n'wina mi lava ku va bukaku so la ku mi addressa sweswo ku sukisela namuntlha manager paparilani hi mina xikokola xa Mzana danko.